Dah. Gimana mulai lagi? Mana buang yo? Duduk, Reng. Biar masuk video. Kalau bawah dah. Okey, apa? Dah lupa lagi nama dia. Muamal. Mama, tell your story how you prepare for micro teaching. For your micro teaching. The first step, what? English. English okay, Arabic okay. Ya. You can mix. Awalan nanu nakhtar al-iddad. Daras maddah. Darus. Cuma بعدين يخبر من تعليم. يخبر انتم هذا انا هذا وانت هذا كذا. Okey. أنا وجدت مفروضات. محفوظات. أفكر هذا صعوبة هذا مفروضات. لكن لا بأس أمشي كما يرى الله. ثم ذلك أقدم إلى مدرس حقيقي. من؟ سيلهام. أختار سات هذا كيف طريقة. أولا يعطينا هذا موضوع. أي موضوعين؟ قال الشاعر في الخلي. ثم بعدين يخبر إعمال فقط. اسمع نفتح كتاب ننظر في كتاب كطريقة اسمع مكتوب في إعداد الذي قد أعطانا كرطاسا مكتوب هذا اسمع في يوم الثاني أقدم للسؤال رمادي. kalau سؤالي هذا شرحان لم يكن واضحا هذا اسمع مرحبا kalau سؤال رمادي اسمع خمسة اسمع orang أخرى اسمع بعد ذلك bahasa Armadi la ujad hatta yaumul akhir lah qabla apa قبل عملية. كم مرة تقدم إلى الأستاذ الرمادي؟ مرتين. اسمع في مرة ثانية يوكي لي إعداد. اسمع بعد ذلك. إذن استعدادك ثلاث أيام. تمام 3 أيام. وأنت تستولي جميعا عن الدرس المادة تستولي جميعا؟ لا. حديثا عند تعلم كيف؟ في معلم هناك تخطئ لا في التدريس كل الناس كل بيئة من خطأ ذا مجوله. المادة alhamdulillah khair. Enggak, maksud saya jangan madahnya enggak tahu nanti jadi jerat tusuk kan. Tapi kalau amaliyah usahakan madah jangan salah. Kalau tarikoh kalau dikit-dikit lupa mungkin masih dimaklumi. Tapi kalau madah yang salah itu jadi dosa jariah. Ajar anak-anak yang salah. Tapi pas tampil kemarin alhamdulillah baik lah. Khair. Berapa nilai dari ke situ? Kalau dari mulut ke mulut saat tu bilang mana dari mulut ke mulut? Ni bagus ni Mumtaz ni bagus ni untuk contoh ni ini. Man tu juga ada nilai dari pengajaran lagi. Okay, Muhammad, good job. How about you? Teku Farhan Karim, Alfa Karim. Yang mana ada ini tadi? Kamu ngajar apa? Grammar. Explain. What is your subject? My subject before is about grammar, and the title is about gender. Gender. What is gender? Gender is the grouping of things into masculine, feminine, common, or nature. According as they are suitable as male, female, or none of it. An example? There are 4 types of gender. Okay. First one, masculine gender. Masculine gender is all the names which has the characteristic of male. And then the second one is feminine gender. Feminine gender is the principle of feminine gender is almost the same like masculine gender, but the difference is only about the characteristic. If masculine gender is for male, then feminine gender is for female. And the third one is common gender. How many days did you prepare for today? Several 5 days maybe. Tell me how you practice, how you prepare. Maybe you teach at midnight with your friend. Yeah, this of course. Okay. Exactly what like Mamal said before. That the first one we choose the subject what do you want. Okay. So I choose 3 kinds of subject. The first grammar, English, and Imla. Okay. So the grammar is your first choice. Grammar is the second choice. Oh, second choice. Your first choice? English. English. Okay. But
grammar, English is same ya. Ya, maksudnya Ustaz sama inilah bahasa Inggris, sama bahasa Inggris, tapi beda materinya. Oke. Kalau Inggris biasanya reading ya. English reading. Oke, continue. And then they give me I got the in grammar subject, the subject of grammar, and then I see I look to the book, I see how the ways to make how to say, make the maddah. So I follow the books and also the grammar books. Okay, maddah is material ya? Material. Material. Topics. Dah ngajar tengah malam. Saat dulu waktu kapan ya? Itu Bang Maulana Akbar yang di PRK sekarang. Dia ngajar tengah malam. Teriak-teriak. Ada kayak gitu? Enggak? Only one time, sorry. Okay. Tapi Ustaz kemarin lihat hari Minggu kemarin waktu kunjungan kamu apa? Konsul sama ayah? Ada Ustaz, dia ada jauh aja. Ya. Tanya Ustaz, apa bahasa yang lebih mudahnya tu, cara biar Abdul ni faham lah. Jadi ada salah nggak? Ketika anak tulis Abdul nggak banyak perhatiin, ada yang hentuk. Itu realita ya. Kayak usah ngajar di kelas. Kayak itu juga ya. Kayak kalian dulu kayak itu juga kan? Ya kan? Tapi sekarang masih. Karena nggak masuk kelas ya. Jadi kesan pertama masuk kelas ni gimana? Gugup nggak kamu pertama lihat? Pertama, kalau misalnya dibilang gugup cuman karena takut salah, takut banyak nekat. Tapi kalau misalnya untuk keseluruhan mungkin enggak. Nah itu sebenarnya dia kalau masuk kelas itu, tapi memang harus well prepare ya. Kalau di kepala kita berkecamuk takut salah, itu akan terjadi salah karena kita mikir itu. Makanya harus latihannya harus sering membiasakan. Kayak mana? Tertarik jadi guru? Maybe insyaAllah. Enggak tertarik pun tetap jadi guru kamu. Kan mengajar nggak mesti di kelas ya. Kalau kamu nanti isi seminar, diskusi atau apa kan tuntutan ini kan public speaking juga ya. How you face with the audience ya. Ya kan? Oke lah, good luck ya. Sama habisnya apa lagi kegiatan habis Amalia kelas 6? Enggak, maksud saya kegiatan apa? Bimbingan apa lagi? Paling sih habis waktu puasa ujian. Masih ada ujian ya? Ujian asesmen sama ujian praktek. Bimbingan itu kapan ya? Bimbingan masuk kuliah? Di sela-sela ni. Oh iya. Kalau ada ikut Basnas. Basnas kalau tu dah. Udah selesai? Dah. Berapa kali pertemuan? Tak ada pertemuan, cuma diminta yang apa tu. Enggak, yang dari ini orang teknos tu enggak masuk. Oh, orang teknos. Itu orang kursus tu. Hah? Puasa nanti. Oh. Ada yang mau kuliah mana? Darat. Hah? Biar dia ngomong sikit ya. Duduk mana tu? Enggak apa, itu je. Mau kuliah mana ada yang? Nah, saya insyaAllah rencana anak mau tes tentara. Kenapa tertarik masuk tentara? Karena itu emang dari kecilnya anak mau sudah tertarik jadi tentara. Jadi dulu waktu kecil tu anak paling tertarik sama Kopassus. Mantap. Itu sangat tertarik anak. Jadi beragam lah usaha anak. Dulu anak cari apa aja kebutuhan anak, administrasinya, tes fisiknya, pelajaran akademiknya, ada psikologi juga. Tinggi berapa? 173. Dah bisa ya? Maksimal berapa minimal? Minimal untuk tentara 163. Fisik lah ya. Basket insyaAllah buat. Selain fisik apa lagi? Coba tanya kawan-kawan abang-abang yang udah pernah tes, yang pernah gagal. Siapa dulu ya? Ada tes wawancara juga, San. Si Akbar ya? Akbar Haris ya? Akbar Haris Saya pernah gagal besok lulus. Tapi dia di AL ya? Dia Bintara AL. Coba tanya-tanya lah biar ada ini ya, ada inilah, ada semacam pengetahuan dasar lah paling tidak ya. Oke lah ya, good luck ya, bisa mengajar dulu.